tunyari chache na vitu la tunyora tuliyo ningo kiri sana ase president ito aje tu tsara tu tadira gana libali velira mina tukadira tatoya ngena okorekana ngene ngenteke nkia ndo kumwira nilimbi yamono kiara sisi kebetu nyotiroga nkwane lakini watu wale kama toko abwati au na wako legacy ne watangambia mono sana city project yako leta kusi na mono sana tukwane goriyo kuya gitali ikiare gente ekenena semanya bantu nugo twara afingia no rero kongwa kansa se saratani asige Swahili mboli rais kuwa lakini ndoche uchira tutebiri kutuwasi wale se county na governor ito ase okubike nyagitali na ko yarale ne nawe ko musingi ekera narabuna ko agotenyikira gitalia kyagenda kyabugoria maroba yabakase tipa ime go gasi we yachake ko yachakire na ndi gateba ase meeting 18 ibona ko tu mwaka yo munenusu ito kinga ya rosigwe ya beire abantu baito banyora barwalibwa akirara erangeiga lakini into kama vile kitatezante tu komenta bia kwani tukale na ndipo na bia kwani tukale usiku bia kitipike wajumba baito baroka muranche muche kifaili kere ngia kwani tu na wana si study munga kwani tu ne study mulie kale kwa gachwa na drago tinyero cha se program usine karo na ende ndoranga ya ibeno nyagitali no school ala nyagitali jate wetu nero ande president yoka alenge deputy president na achete akabika liyo no musingi paka wone liyo no musingi ro mbadiraga angabona abana baito bakuruchinka bamyoka basonsogera ligari nane maroba bairana inyo yote tichuma mutinyo yote kenga mumino ya mukuru aliange na seibenere achete osabe fees abine transport yo mwana awochera Mombasa maate liro yanga lenge kobera ngenka ekani liwo chibe sumunguli akolia kuyo mwana wa school kiata yale wa masomiri wikira saikire wono ni kusiata dikumuke yo kuya etetiwe ninya gitali yo ya masomo koro ngochere gali na trago anga wono lende njakwani tu ase e program ande ekende kuba inyuria aba jumba baito moro ntwa wate institution ya nkorukwa Kisii Polytechnic yemineti nga kenga abantu barengo charora chikosi abange na bali gusi na nde ko bali gusi bora igona abana baiturende twabwatsia na gakora isirikali yabo chinga nebona yete tutwale na yende ekorukwa National Polytechnic Kisii National Polytechnic na ekere National Polytechnic yemineti mutu na bakoro nonya wajiri rogoro osaru Mombasa maate oyo tagete gocha achali giri bagaiga na raso lakini elitwa yetu ntuna la usi ya weka Kisii County Kisii Polytechnic twae bono teyo ekagenda ya chite nyaguta no jumba yire tengekije oyo ando yo chitaka weka ligna lyo musingi deputy deputy president Muskoito His Excellency the President of the Republic of Kenya uyotora komo Muske William Samuel Ruto naro please na chitaka weka lizo na bego na tetere ga chire
angandura mutale tipakaroro arore gasia korekanere koruriria abegete rigeno te chakubekana naenda bonega uchire ototebire twakire chinkomi twatebire mbiyamano naende kawo cha kechinde chirichinde chitarachina chiera pente kia ekero abananchi basabire gendo serikali yanchire iyo ko yekoro bakora amagendero kurwase impikyo basaba naende uyabahayo naende paranere kwanire ku Rubirungo uchapaka Naturugoro chali ya factory naende egende paka Nanturago ebo livaga chigali chiweta asawa ndo agweta amagendo rae isibono chiwa cha tu chimaiga ntokomanya nakoyorera bwire kobori nabone nane pareyo ke koruke umbu tego chiaya wetre skulu ryondo nga he ya chire woche ayimukira nande achire buruma echigo mboka echikogana nyanturago Gabono, io che lami, era viasana. Che era inara magendero. Ndoguna ko ndero which my itakire to gendere, gende usi. Igona wongo sala kamaranchi. Aba shimwa wetu waro bona ga. Mueve chi project icho. Usa ora ngabona chichi akwana tukale ntedo chigwa. Echi akwana bona chintagi. Ya. Kara tabo kyali tengo letu abwate. Nande tumente ni chitwa irwe tutavinya sayambi yamono nande tayese serikali to yamono so no batevanga yamono sana muskarati aso utara no president ito tiga togendera toche kibintu bina kwana ikera mbia kwani tukurwa abara yinga kiyo nabara yinga kiyo nabara yibaito bari nditaito ko seti trend use evento community umuntu karuraro nganaende tuyobire ibintu kanyuga birobya kwanya chaki ya utuwentu bitabuke mote yaba na inchi cyose cyeno no cyakita goze kirikinde twanyara ko rumumbu cyatubwa sirima tuhakurire gasi byamono sara sawontegera na dimus konto kwa ukorero mweshimeo timu yetu ya Kenya yakorete bya sama amamerani Olympic andanga kenge kelikuwa batebya abakenya bari bwate itaranta byamono aseli buri kwa buri konde president ya tennis Kenya na bonda iraniri iswali yuri itanga ni kabisa tingo kiri ndengencho mchezaji uli miaka karibu miaka 20 bona ya agaka tennis Afrika ngima akayandagana mtu watatu akabanere number 1 African ulio wekire ne rumwa mchezaji umya kabisa kwa Afrika akamusangie semi final akamukora aje tukumukora ujuzi lakini yere akabanere Africa champion for the first time hii tanga ni kabisa mwana uyu akabanere anga ole ngo represent Africa Wanolende kuburi ngankiye karo mutataiti kumuye ngachi point injira taraike ono nakuma ingiye karo lende bra postpone olympic chocho ikera mwana chete tennis ile anje waku mwako vyo ja wone wiwacha kitu mwako yokema na kole bintu hivyo hiyo kanyo lakini nda tabantu wetu mani Mwezi korora ngumuntu oretere gold edahab ya kanyora timiyul sarasina mbi bono ikrasio kama otrabe toko ganda project son ya tiga tuwaterane tennis nere chicha konde president ya Kenya ngima na wanko yereta na kwande ne institute banchi ya the National Institute of Technology banchire tuwatera ntobeke Rwanda ira kandi no tunga banchire tubeke Rwanda
kisi school yeito nero yanchire na kireri aro banjire torete ubumanyi bwito Rwanda bitoke ase chi school cheto chi college cheto yogo chese chikosa makiwe karo mwana atirete wa komupira ne yo soli echo igago tugo obokoro wondo wakwirisa bati kunyuma ikyaro nyo kari kunyi changa tuwa kateni shu yekende igo kamuranche gatubwatira namo awe musimba li bansabete wante batagete school cyao togendo torosi bigomba barabu ndukenga technical kurawa ke wana geta ke chimita iga usichibuti ngana sete woda ile kwa roshika bile iga pake gwande bibe abaki mupia atoke ono aba imbalinga murutina byose pi abatosi nyane na barabu na uboka nyore chimilioni ncho nani gasi Atalanta hela na vuba kole akali kono bachiwe sichu ntuonde tayo ojiteni kabisa tatabi maya asichigosoli chiwe sanchiro ono mnabona umuntu yobete na number 1 na ende na alete number 1 mwako yeta bore gawata ende gagotarera bona asinguju umupira iyo ntu kangane system choka chigitabu kira tene gase semo ya tennis ngokorando mukia tuwaterane naba MC baitu naba gavana baitu torosie ebitibiga torosie am ntundo bwati iwoto ere chinguru cyo wakorega seju we kwata kana machika Kenya as a sports act kinirende abaibuli na abara baitu ga na bakoro ni Rwanda bikoroso ni turaba tuli tayari kurira siporo